svedok nečije smrti je stres visokog stepena, a ukoliko je osoba u situaciji da nije svojom voljom ili je zadezno izazvala nečiju smrt, taj nivo stresa je još viši i može da se podvede pod traumatsko iskustvo. Do nesreće na pruzi uglavnom dolazi nepažnjom trećih lica. Znači, to je osnovno, a desi se, imam dosta slučajeva da pitanju je suicid, znači samoubistvo, bacanje pod voz, koje ostavljaju i tekako mnogo traga. Janoš Lic, 25 godina, radio je kao mašinovođa. 25. februara 1985. godine Janoš je vraćao voz za Suboticu. Napolju je padala sitna kiša. Voz se približavao putnom prelazu kod Stepanovića, koji tada nije bio obezbeđen polubranicima i branicima. Tamo mi je izletio jedan Fića, 4 njih je bilo u kolima. Nažalost, udario sam u Fiću sa nekih 98 km/h i 2 ljudi je poginulo. To su bili roditelji sa sinovima i 2 mladića, to su nekih 20 kusur godina bili. Oni su sedeli naprijed i vozili, a 2 starijih su sedeli pozadi na sedištu. I 2 starijih je poginulo. Jedan od mladića je bio povređen, kažem teže povređen, a ovaj drugi je sa lakšim povredama prošao. Najbitnije je kada uočiš bilo kakvu prepreku na pruzi da reaguješ, a reakcija se svodi praktično samo na 2 stvari. Lezi na sirenu, sviraj, pazi, upozori, ako ikako možeš upozoriti tog nesretnika koji se našao na putu vožnje i zavedi proces brzog kočenja. Znači, to je sve što možeš da uradiš i da, što kaže, moliš Boga da se skloni, da bi ga manje mislio o njemu kasnije. Pri brzini od 100 km treba mu 700 metara da stane. A pošto su taj dan bili takvi uslovi da je bila i dosta onako izmaglica, sumrak i rominjala je kišica. Tu se već malo i povećava taj put zaustavljanja i kad čovjek primeti na jedno 300 metara od sebe da šta će se desiti, može da učini sve što je u njegovoj moći, nažalost neizbežno je da dođe do katastrofe. Kod većine se odmah neposredno nakon tog događaja javljaju neke vrste zgranutosti, dezorijentacije, šoka, neverice, koji su često praćeni i telesnim, vegetativnim znacima, kao što su lupanje srca, crvenjenje, znojenje, gubitak daha ili slično. Vreme reakcije same kočnice je od 3 do 5 sekundi. Znači, nek ideš samo 72 km/h, to je 20 metara u sekundi. Ti si praktično prešao 100 metara bez da je reagovala kočnica. Znači, ti si odreagovao što si odreagovao, ali si prešao 100 metara da se ništa ne dešava. A još plus toga treba zaustaviti voz koji je u puno slučajeva preko 1000 tona. Znači, treba zaustaviti tu masu. Svestan sam toga bio da ne mogu da izbegnem udes. Jedino to što čovjeku nekako posvesti da li će neko ostati živ ili će svi izginuti. To nije svejedno čovjeku. Mislim, veoma je to težak osjećaj i ljudska bića su to. Po pravilniku Železnice Srbije, ukoliko do nesreće na pruzi dođe, mašinovođa je dužan da pre nego što napusti lokomotivu popuni određeni formular gde mora da upiše kada se, gde i kako nesreća dogodila. Tog momenta kada ti se desi nešto, znači to je prvi šok. Ali ti ako bi sad odmah
obezglavljeno strčao dole, pokušaj da pomogneš, dok ga ne pronađeš, to bude obično i par stotina metara dalje, pa ti se dešava šok za šokom, ti zaboraviš vreme kad si stao i mesto gde si stao. Čovjek pokušava sam sa sobom da raščisti neke stvari. Jer, mislim, u tom momentu, ni posle, nije to svejedno čovjeku. Ali sam sa sobom pokušava raščistiti da jednostavno da potisne taj osjećaj, na neki način osjećaj krivice. Jer svestan sam toga da nisam ja kriv. Ali opet nije čovjeku svejedno ugasiti 2 života. Janoš je nakon nesreće odbio razgovor sa psihologom. Smatrao sam da sam, da tako kažem, psihički toliko stabilan da ja mogu sam sa sobom, bez pomoći doktora, mogu da savladam taj osjećaj. Ukoliko imaju ličnost koja je relativno zrela, integrisana, stabilna, sa jakim mehanizmima potpore, može i sam da ih savlada. Ne mora nužno da vodi u neki poremećaj. Jeste da čovjek potisne to u sebe i to nosi u sebi dok god je živ. Ali pokušava to nekako potisnuti u podsvest. Jak sistem socijalne podrške koji je sačinjen od porodice, prijatelja i kolega može u mnogome da bude zaštitni faktor protiv javljanja nekih neželjenih posljedica. Došao sam kući, videlo se po meni da se nešto desilo. U 2-3 reči sam objasnio, a nisam detaljisao. To treba vremena i vremena da u čoveku to sazri, da to savlada. Ali kažem, nikad nisam želeo da opterećujem svoju porodicu sa tim problemima. Jer to su moji problemi bili na poslu i to sam ja sam sa sobom raščišćavao bez toga da nekoga opterećujem sa tim. To pretežno mi, železničari, kad se nešto tako desi, u jednom, da tako kažem, finom obliku, jedno sa drugim, razmenimo ta mišljenja, jer svesni smo toga da svako od nas ima takvih situacija. I na jedan, da tako kažem, fin način jedno sa drugim to popričamo, da ne povređujemo jedno drugim ta osjećanja i ta podsjećanja. Jer nikom od nas to nije svejedno kad se tako nešto desi. Na neki način se to zove emocionalno ventiliranje, katarza, kada oni međusobno dele svoja negativna iskustva. Stvara se jedno uverenje da osoba nije sama u tom problemu, da ima i drugih koji imaju slične probleme i to je jedno osjećanje koje može da pomogne. Bilo je jedno vreme tako da sam i sanjao to i normalno vozio sam na tu prugu posle toga godinama i prelazim to mesto, uvek posvesno naviru ta sećanja. Železnica Srbije mašinovođama koji su imali nesreću omogućava 30 slobodnih dana radi oporavka od doživljenog šoka. Oni to mogu, ali i ne moraju da iskoriste. Ako si ti nastavio da radiš, znači skratiš onaj rok od 30 dana, znači osjećaš se dovoljno sposobnim i dobro, normalno tu i lekari procene svoje. Ako se osjećaš dovoljno sposobni i ako radiš dalje pa se dešavaju i lepe stvari, ono pre zaboraviš. Radna terapija je najbolja terapija. I znači čovjek sa radom jest da prolazi ista mesta, ali na taj način lakše savlađava te probleme nego da čovjek da sedi kući i da razmišlja o tome. Malo je onih mašinovođa koji u svojoj radnoj karijeri nisu imali situacije na pruzi kao što su suicid ili drugi nesretni slučajevi u kojima su ljudi gubili život. Sa druge strane, retki su slučajevi da baš mašinovođa na sličan način izgubi nekog od svojih najmilijih. Josip Fekete jedan je od tih retkih slučajeva.
Taj dan ja sam došao s puta iz Novog Sada. Sreo se kolegom Mađarom, kojeg jako dobro sam poznavao. Ja uvijek u šalu. Onako pokunjen, kaže šta je Gombus? Kaže, ubio sam dete, kaže, pogađio. Na to kako je on meni kazao, dete pogađio, pa kažu, nema problema, kaže Gombus, kaže, ti tamo ne možeš ništa da učiniš. Pa kaže, znaš, ali dete je dete, ja i to shvatam. Tog momenta ja nisam znao o kome je reč. Nego posle jedno 15-20 minuta sam dobio obaveštenje da je od moje sinovice sin. Ja kad sam saznao, bio sam ko prebijen. Iako, mislim, bio sam šokiran, ali i, kako da vam kažem, opšte nisam izgubio svest momenta. I onda sam na sebe uzeo snagu da tešim i kolegu. Uzeo sam da tešim i kolegu, jer čovjek treba i da vrati voz. Treba i njemu savest očistiti. Iako on zna jadnik da nije kriv, ali savest je savest. Trogodišnji Dragan toga dana igrao se u dvorištu svoje kuće. Njegova majka oko kuće je obavljala uobičajene poslove. Zauzeta poslom, ona nije primetila da je Dragan napustio dvorište i da se uputio upravo ka pruzi. Tog momenta je dolazio brzi voz iz Kerebija, vala, i taj ga dokačio. U stvari, baliza ga ubila. To je autostop uređaj na lokomotivi dole ispod točka, što otprilike onako iznad šine ide od 15 do 20 centi. I taj ga baliza dovatio. Rastopao mu glavu. Žive još jednom 10-15 minuta do bolnice i gotovo. Ali, mislim, već je bio mrtav, pošto je glava bila razmrskana. Majka je odmah primetila, čim je voz zakočio. On se okreće, kaže, gdje je Dragan? Dragana nema. Ovo viču Dragice, Dragan je, kaže, zaustavio voz, kaže, poginio. 2 dana nakon nesreće Dragan je sahranjen. Sahrani je teo da prisustvuje i Josipov kolega, ali mu je ovaj dao koristan savjet da ipak ne dolazi. Na moj savjet nije došao. Na moj savjet. Je pričao sam njima. Želeo bih, kažem, da barem da izađem, kažem, Gomboc, molim te, nemoj. Nekoliko dana posle sahrane, majka nastradalog Dragana želela je da upozna mašinovođu, ali joj Josip to nije dozvolio. Ja sam je odvratio od te želje. Ona je, bar da znam kako se čovjek osjeća kada nam ostavi čovjeka, čovjek nije kriv. I tako da sam ja odvratio od nje. Mašinovođa kome je trogodišnji Dragan izleteo na prugu, jedno vreme izbegavao je susret sa Josipom. I onda kad je vidio da niti osvete nema prema njemu, niti nikakve sankcije prema njemu, onda je počeo čovjek sa mnom da razgovara normalno, koji prije. I da je teo stati. On tog momenta nije mogao stati. Tu nije tragač, to nije bicikla. Tu ta lokomotiva kad ide stotku, tu 700-800 meteri treba da stane. On nikako ne može da stane. Znači, spasa nema. I ne mogu čovjeka da krivim za te stvari. Iako je od nesreće prošlo nešto više od 15 godina, sećanje na ovaj tragičan događaj Draganovoj majci stvara veliku bol. Uopšte neće da priča o tim. Nikad ne spominje ni da priča. Kaže, moj bol je moj bol. To prihvatam. I jeste, tako je. Milorad Lakatoš, kao mašinovođa, radio je nepunih 27 godina. Za to vreme on je imao čak 6 težih i nekoliko lakših nesreća na pruzi. Milorad kaže da je najteže kada dođe do gaženja neke osobe.
jer sve se može popraviti, ali ljudski život nikada. Milorad je toga dana vozio voz iz Subotice za Beograd. Dan je počeo kao i svaki drugi, ali nije se tako završio. 17-godišnji mladić čekao je voz na otvorenoj pruzi kod Bačke Topole. Nažalost, on nije čekao voz da bi njime putovao, nego da bi se pod njega bacio. To je bilo negde prilike oko 17 sati, 17 i 12 minuta, to je iza Bačke Topole, pošto je sad to je elektrolokomotiva, tamo se glavni prekidač, sekcionar se zove, gdje se isključuje glavni prekidač i tamo je ipak smanjena i vidljivost, pa se reflektor gasi sve i nažalost jedan se bacio. Ja kad sam ga video sve, dobro, to je na izlasku iz stanice, to je otprilike 60 km brzina i možda čak i više, jer brzo ona hvata zalet i kad si ga primetio, onda samo naglo kočenje i to je gotovo. Tu pomoći nema. Svakako se javlja izraženo osjećanje krivice kod mašinovođe, a možda u nekom blagom stepenu može da bude manje izraženo to osjećanje krivice sa tim saznanjem da ipak osoba ta namerno želela svoju smrt i da je on tu nesrećnim slučajem akter, sudionik u tom događaju. Znate, kod tih suicida ostaje traga i prema porodici, znači odakle potiče. Taj koji je izvršio suicid, a kažem, pamte i željeznička lica koja su učestvovala u tom činu, ali gde nisu mogli uraditi ništa. Vidiš šta će da se dogodi. Preduzme sve što je tvoje mogućnosti, a ne možeš da sprečiš. To je šok i to je najtragičnije. Ubrzo nakon toga stigla je policija i hitna pomoć. Nakon obavljenog uviđaja, Milorad se vratio u lokomotivu i nastavio put ka Beogradu. Kako su minuti prolazili, Milorad je sve više postajao svestan šta mu se dogodilo. Od nesreće je prošlo nešto više od sat vremena. Upravljajući vozom u veoma teškim uslovima, Miloradu se u blizini Inđije dogodilo nešto o čemu ni sanjati nije mogao. Podesilo se to da sam ja vozio voz dalje i imaš prije Inđije, Inđilo selo. Izašao sam sa 100 km na sat, ja sam dalje vozio. Izašao sam napolje van stanice na otvornu prugu i jednostavno pri toj brzini kao senku sam vidio u sredini koloseka, neko ide i udario sam ga. Osoba koju je Milorad udario bila je starija žena, koja je prethodno izašla iz drugog voza, ali na pogrešnu stanicu. Ona je odlučila da se peške vrati do Inđije, šetajući prugom. To je još gore, gore, ako se može šta je dobro, šta je loše, nego to je to, ti njega uočiš možda na 2-3 metra, ti ne vidiš ništa, to je mrak, to je, mislim, već je bilo, ali magla, gusta magla, ko testo, neprozirna. Ne vidiš 3 metra i samo vidiš jednom se pojavi ispred tebe neko i tu je nema udarac i koči. U početku neposredna emocionalna reakcija je emocionalna utrnulost, nakon koje se pojavljuju strah, anksioznost, osjećanja bespomoćnosti, depresije ili čak ljutnje i besa koje može da se pojavi. Milorad je jedan od retkih mašinovođa koji je za svega 70 minuta imao 2 nesretna slučaja u kome su 2 osobe izgubile život. Kako sam se osjećao? To mislim,
To, evo ja to imam već 20 godina skoro, ali ni u ovom momentu, normalno da nije. Dođu, evociraju se uspomene, mislim, neželjen to što kažu. Uvek se stavi u podsvest na neku drugu stranu. Lepi stvari se sećaš, a ovakvih tragedija, to je, mislim, nerado se svako seća po meni. Sad je propis da praktično mašinovođa nakon bilo šta da se desi, ide na vanredni lekarski pregled, obavljaju se ti pregledi i kod psihijatra, psihologa, neurologa i svih drugih stručnjaka, kardiologa, normalno. Ja sam otišao kod doktora da mi izmere pritisak, sve da li sam u redu, ali ja voz nazad nisam vratio. To neko drugi, ja sam trebao da vratim onaj za Moskvu što ide uveče, međutim to nije dolazilo u obzir. Kod ljudi koji pokušavaju potiskivanjem da se odbrane od tih neprijatnih emocija, mogu se pojaviti i telesni simptomi u vidu psihosomatskog reagovanja, na primjer u vidu poremećaja krvnog pritiska, pulsa, nivoa šećera u krvi, gastrointestinalnih tegoba i sl. Ili čak da se javljaju raptusi agresivnog, impulsivnog i razdražljivog reagovanja kod osoba koje su inače mirne i socijalizovane u običajnim životnim situacijama. Kod psihologa nisam bio, mislim, to je doktor, krvni pritisak, ono sve opšte stanje da vidiš, mislim, sigurno nisam sjajno izgledao, to je sigurno. Ipak je to šok. Javlja se i obsesivno nametanje misli vezano za taj događaj ili se pojavljuju naknadno košmarni snovi, noćne more koje osobu bude u panici. Noćne more nisam imao, jer ipak, možda se je tako mentalno sklopa, da ja ipak nisam, nije mi svejedno bilo sigurno. Nije mi svejedno ni sada, verujte mi. Nije mi svejedno, nije. I nikad neće biti svejedno. Nikad. Proteklih 7 godina, samo na putnim prelazima, 120 ljudi izgubilo je život i to sopstvenom krivicom. Prošle godine 11 osoba poginulo je na putnim prelazima, od čega su 3 osobe stradale na prelazima koji su obezbeđeni polubranicima ili branicima. Bez obzira na to što ni u jednoj od ovih situacija mašinovođe nisu krive za nesreću, oni su nažalost učesnici ovakvih stravičnih događaja.